emaswati athi nakakhuluma siswati sawo lesijulile athi ayingangamlonyeni. Kusho ukuthini nakuthiwa inhlakanipho ayingangamlonyeni? Funzani. Kusho ukuthi indzaba lenkulu. Yincane na uyiteka kanzi inkulu yona nasoyihlalele phasi uyihlatiye. Ngiyacela ke namhla Maswati lamahle. Nani lelingaphandle kwelive leMaswatini silandzelako sithi inshumayelo yesintu. Sina nangihlakanipho ngishisa livi umtukulu wamkhumbi ingcamphalala. Ngicela namhla sikhulume ngana indzaba lemfishane nje leindzaba mlonyeni. Ematinyo liguma. Sengicethile. Angeke ungiveke na utelo lamuhla. Ngoba wena lo telo lamuhla Siswati awusathi kujula kwaso. Nalo telo itolo ngento kangangiva. Lo tawo ngiva mbamba ukuthi ngithina ngithi ematinyo liguma nginangilotelo ekuthandi. Sibiyele kulabo abakuthandi. Hamba nami yengwane sibiyele emuva sasike singene khakha kulabo labatelo ekuthandi. Ngikhuluma ngayito ngakuthandi kwayitolo mina. Nabansi ematinyo liguma basho ukuthini. Sifundo sami nawe. Ematinyo liguma. Ematinyo liguma. Yenhlakanipho. Ematinyo liguma. Yemake, yebabe. Wena mntu lomusha. Ematinyo mbali ngatsha. Ematinyo liguma. Yemkhulu yegogo ematinyo liguma. Yebabe yemake ematinyo liguma. Ngithini inhlakanipho? Nangithi ematinyo liguma ngisho ukuthi nanga. Noma mabi nanga. Ukhona umuntu lothi nokhuluma naye kuvedile ematinyo. Kanti udingisa inja nayifuna ukuluma. Uthi wena iyahleka iyasmile kanti inja seyakutshengisa ukuthi inyalo inawe shaqa. Ematinyo liguma. Ungabe wabuka ematinyo emuntu nakahlekisa. Ucabanga ukuthi ngoba uyahlekisa uyamchaza. Ngoba ukhona lomunye umuntu lotakuvetela ematinyo akhe uthi wena uyamchaza. Kanti lo muntu ngala matinyo akhe ngoba ematinyo aliguma uyagalatela uthi slima. Kube siyadi. Jesu zange sive senkosi wabethelwa ngumuntu labekakhashane naye. Jesu zange waphikwa ngumuntu labeka ngamati. Kwasho yena ngoba ayindrodzana yaNkulunkulu wathi wena Peter noma ungithandza kangaka waze wahamba etikwemanti ushobela emantini ngakutshela ngathi ke la ngabada wahamba etikwemanti lengikwati kongawe yePeter uyangiphika liqhuze lingakakhali kathathu. Peter lo laceleni kwakhe. Lo wathi ngiyawufala ufa khona Nkosi. Ematinyo liguma. Indvodza leyabethelele yathengisa Jesu kwakuyindvodza labeyiphethe imali yakhe. Ematinyo liguma. Noma ngomphathe emsebentini. Noma ngawunebhizinisi lenkulu lonayo. Una financial management wakho kunabo accountant yathi sematinyo liguma. Lo mthembile wena lo wathi ukuthi nguye lo balansela lamabhuku. Ematinyo liguma. Yakufunza ngalenye ilanga sibantu lasemhlabeni ematinyo liguma. Ematinyo liguma. Noma ngawusesitulweni sekuphatha anginenza abathi isitulo singanani usesitulweni sekuphatha kunebantu laceleni kwakho la bahlekisa onke lamalanga uze usho wena uthi lona kungithandza mbamba lo lona uyangifela uze asho naye ngenhlitiyo athi mina ngiyawufala ufa ematinyo liguma. Ematinyo liguma. Bakhona abantu labanye labaye bakufunge aze asho athi mina ngiyawufala ufa khona kanti unemanga nguyeke lo ngiyena ukuthengisa. Ematinyo liguma. Nasesontweni ukhanza umfundisi so wakhe ngisho neteam yakhe uyathi church board yakhe nginenabazalane naba bantu lengibathesta lapha ku church board bangu 1 2 3 ematinyo liguma. Ungibabe ekhaya utele abantwana ungimake utele abantwana ekhaya uze utitshele ukuthi yabona ke loya igenius yami leya esikolweni uphasa position 1 vele ngiyathi siye university umbhadalela azawufunza eUCT University of Cape Town aphume ongena ko hostel ongena bo Canada aphume abe ne-certificate abe ne-MBA Masters in Business Administration nangiya lo munye uqedze for me ematinyo liguma. Qethe umuntu le
uzuthi isole uthi ngabe le mali yami lengakabe ngentani. Labanye abathi isoli. Abathi isoli. Ngangaba kulenye indzawo lapho khona bekunemicimbi etside. Ngeke ngize ngisho. Bekunemicimbi etside. Kulomcimbi labe siye kuwo bekumuntu omdzala labe kasibitile. Sathi noma sesifikile khona kulomcimbi wasibuta lomunye. Wathi uphi lo uphi lo. Uphi lo sesifikile etsini wathi ngiyanibona kona senifikile uphi isibanibanyana sathi noma sesikhona wabangiloka sibuta athi uphi isibanibanyana leni ematinyo liguma yena la enhlitweni yakhe sola ikunhlitwe ikuphi ikunanguya le enhlitwe lele kuye akati buti ukuthi akaveli ngani yena kulomcimbi wami ematinyo liguma ematinyo liguma nasithi ematinyo liguma sisho ukuthini ngeSiswati sisho ukuthi musa kubuka khashani ngento ngomuntu nangilola eceleni kwakho nangilophila naye lo wamfaka indandatho ematinyo liguma leni uhlekisana naye yena la icingweni lakhe uyathi ukuthi sekuphele 7 years enana steady boyfriend sakhe steady boyfriend ashadile lo munye uyathi ukuthi kwabona labantwana laba lomntali sebona babili lababakho bonke lalabanye ematinyo liguma ufika khakho baze batatatele bathi ukhona umkhwenyana baphume behle benyuka uze usho wena uthi khakhamba ngithanza mina ufike nema KFC nema Nando's nema Galitos nema Chicken Licken ufike nema Nando's ufike ubanikede ubone le ndlela bakuhlekisa ngayo uthi wena bayakuthanza hey ematinyo liguma shaya imoto uyaphuma uyale ushiye umkakho la uthi uvakashele ekhaya kubo ujola la ngentasi kwala la uhlala khona wena ematinyo liguma labantu bekhakhakho bayathi sonke story bathi yonke inkulumo ukuthi lo mkakho uthi nakafika lekhaya ufika shiya umntwana hamba ujola la ngentasi ematinyo liguma ngiko kubo bonke namba labathitheni nonaba labana bo steady girlfriend ithi naseyivelile imfihlo ukhanza ukuthi ukhona wakubolo losuke athi kusibeke entani leni ngoba kude umuntu lo akwaba committed somewhere ku relationship lo sina senta into lebheke eceleni angamtsheli wakubo ukuthi hey lapha sengikanje lo mnye tshela unina matinyo liguma tshela unina ufike wena umkhwenyana unina zakhake ngoba sekehagwana nyalo bomaketala sokhanza bahaga bakhwenyana sesilungu westernized and christianized modernized ungakhage maketala lo mnyaza kuqabuze alingiselisiko lalamanye lalabanye bantu akuqabuze uzusho wena lo mnye akuqabuze ngisho nehlazi mncwa kuhle kwamaphutukezi nakabingelelana uthi wena ungithanza mbamba maketala wami usilumi uze hey ematinyo liguma ngithini la kafishane yekela kubona ematinyo umuntu ucabanga ukuthi lo muntu lona ungiloku lokucabanga ukuthi ungiko leni ngoba ematinyo aliguma lokwemukela umuntu kanze ematinyo athi aliguma lokwemukela umuntu nje awemukeleki ngale kwaleli matinyo laliguma ngale kwalamatinyo laliguma kude kwemukeleka ngiyabonga siphika